da ne kažem islamskih misionara, i poželjnih i nepoželjnih. U paketu različitih vjerskih ideja koje dolaze ovdje, što kroz organizacije koje su došle tokom rata ili poslije toga, kroz razne forme, uključujući misionarsko-humanitarne organizacije, što kroz veliki broj studenata koji studira izvan zemlje, a posebno na arapskom poluotoku, mi imamo ovdje jednu širu lepezu različitih pristupa percepciji vjere. Jedan od pokreta koji se etablira na prostoru Balkana, posebno tamo gdje u većini žive muslimani, jeste pokret koji sebe naziva selefijskim. Ja bih ga nazvao neoselefijskim, zato što je selefijstvo, da ne kažem selefizam, ali selefijstvo nešto što jezički znači prethodništvo. Selefije su prethodnici, a odnosi se, pojam je korišten i uzet iz pojma iz kovanice selefus salih, dobri prethodnici, a odnosi se na prve generacije za vrijeme i neposredno poslije poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, a obično se odnosi na prve 3 generacije, to su ashabi, tabiini i etbau tabiini. Dakle, to je ta kategorija, da kažemo, najkvalitetnijih generacija koje su bile ili pod neposrednom ili pod posrednom palicom odgoja od poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i koji predstavljaju prve generacije direktne rukotvorine odgojnog i misaonog formulisanja tih generacija, kako pojedinaca, tako i kao zajednica, na koje se na kraju odnosi i kuranski ajet prema većini mufesira: kuntum hajre ummetin uhriđet lin nasi, vi ste najbolja zajednica koja je dakle izašla koja postoji među ljudima. I ako govorimo o tim selefijama, onda smo svi mi selefije. Onda bi mi svi željeli da budemo selefije. Svi bi željeli da budemo kao oni najbolji koji su formirani, odgajani, formulisani, podizani i školovani pred najboljim i najljepšim i najvećim učiteljem svih vremena od nastanka čovjeka do sudnjega dana, to jeste učitelj koji se zove Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, kao posljednji vjerovjesnik i kao hatemul enbija, pečat svih vjerovjesnika. Dakle, to je ono što je jezičko i što je načelno i što je opće. Tako da razumijem i dakle ljude koji bi htjeli da se identificiraju sa ovom kategorijom pa sebe nazivaju selefije. Međutim, objektivno prikladnije je, ako hoćemo dati neki pojam i neku odrednicu, onda bi to po meni bile neoselefije. Dakle, neka vrsta novih selefija. Ne oni koji hoće da budu selefije, dakle, poslije selefija od 14 stoljeća. Teorijski je to moguće. Dakle, to je ono što bi bila neka objektivna odrednica, odnosno objektivizacija te pojave. Sada, za ovu pojavu je bitno nekoliko stvari istaći. Prvo, ja sam protivnik bilo kakvog frakcionaštva i smatram da je ono štetno. Dakle, izučavajući Kur'an i sunnet, nisam našao niti jedan mogući osnov da je među muslimanima dozvoljeno davati kvalifikacije, ne samo neke koje imaju pogrdnu tendenciju, nego čak ni samog sebe. Znači, i davati imena frakcijama unutar islama je frakcionaštvo zabranjeno, a i samo specijaliziranje određenih pogleda u islamu, odnosno među muslimanima, nije dozvoljeno ili je u najmanju ruku jako štetno. I ukoliko tražimo po Kur'anu časnom koja su to imena koja je Svevišnji odabrao za muslimane, nema tih partikularnih imena, nema frakcionaških imena u pozitivnom smislu. Znači, postoje opisna imena koja su legalna, a ono koje je najlegalnije i koje je kod mene i po meni najprihvatljivije i koje je etablirano i preživjelo kroz 14 vjekova jeste وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ. I on vas je imenovao, nazvao vas je muslimanima.
Prema tome, vjera se zove islam, pripadnik islama je musliman, particip aktivni, onaj koji pripada islamu ili onaj koji je prihvatio islam. To je dovoljna kvalifikacija. Zašto? Zato što je ona odabrana od stvoritelja i u pogledu pojma imena vjere i u pogledu pojma koji označava ime pripadanja toj vjeri. Zato je po meni odabir, znači davanje sebi, biranje nove boje, biranje posebnog simbola, davanje imena unutar cjelokupnog islama, unutar imena musliman, davanje selefija, sufija, vehabija, ne znam ti kakvi god, na kraju krajeva i isticanje fikskih odrednica je po meni štetno. Nije problem da budeš bliži hanefijskoj pravnoj školi, ili hambelijskoj, ili malikijskoj, ili šafijskoj, ali da daš sebi da si ti hanefija, da si ti hambelija, da si ti šafija, da si ti malikija i tako dalje je štetno, jer je to već frakcionaštvo. To je već pokušaj ideologizacije stava pravne škole. Dakle, to je veoma važno da se razumije. I zato mi koji želimo da prije svega vjerom postignemo Božje zadovoljstvo, a ne neke druge interese i kroz partikularizaciju tih interesa u određenim frakcijama ćemo se zalagati za ovo. Prvo zato što je to ispravno sa vjerskog stanovišta, a drugo što je to veoma korisno, odnosno sve suprotno od toga je štetno. Sada, ukoliko posmatramo ideološko, metodološku i metodičku dimenziju neoselefijskog pokreta, ograđujem se, ovo neoselefijski koristim isključivo iz naučnih razloga, da biste znali na koju kategoriju mislim. I ne želim da to populariziram kao neko zvanično ime, jer sam protivnik tih imena. Ali prosto opisno koristim ovu kategoriju da biste znali na šta mislim. Dakle, za razumijevanje ovog pokreta i za objektivno shvatanje ove pojave, mislim da je bitno da znamo nekoliko sljedećih stvari. A opet, sa namjerom da se ogradim od tendencioznog odnosa, jer mi danas, nažalost, po većini pojava u okrilju muslimanske fenomenologije vraćanja vjeri, da tako kažem, mi i uglavnom pravimo stavove krajnosti. Oni koji su za nešto, obično su toliko za da se ponašaju kao najvatreniji navijači nekog fudbalskog kluba. Oni imaju svoju stranu, oni su sjever, zapad, jug, istok, ne znam šta li, oni imaju svoje boje, svoje dresove, svoje baklje, svoje bajrake, i oni su za svoj tim i protiv drugog tima po svaku cijenu. I kad gubi, i kad pobeđuje, i kad je u pravu, i kad nije u pravu. To je min simatil džahilije, to je od znakova neznanja. Znači, asabije je fanatizam, je dakle pristajanje za jednu stranu bez pogovora i bez argumenta, je min džahilije, iz džahilijeta, je jedan od znakova neznanja. Dakle, pogrešno je pristajati na ovakve fenomene bespogovorno uz pristajanje 100%, kao što je pogrešno biti protiv, također 100%, nažalost. I u pogledu ovog fenomena, danas među muslimanima mi imamo te dvije krajnosti. Veoma malo je oni koji su spremni da objektivno sagledaju i kažu, čekajte, pa iz ove pojave imamo korisno ovo i ovo, a imamo štetno ili pogrešno ovo i ono. Dakle, to bi bio pravi i muslimanski, i naučni, i akademski, i ljudski objektivan pristup. To je pristup koga ja preferiram. I zato kažem, važno je da znamo nekoliko sljedećih stvari. Prva je, dakle, u okviru ovog neoselefijskog pokreta su se izdiferencirale dvije, da kažem, struje ili dvije pojave. Jedna je ultranegativna, to je takozvana tekfirska. To su oni neoselefije koji sve druge, koji se ne slažu sa njihovim gledištima, smatraju nevjernicima i zato se nazivaju tekfirdžijama, odnosno onima koji čine druge tekfir, a tekfir je
dakle, glagolska imenica od glagola kefere i kefiru, tekfirun, što znači smatrati drugoga nevjernikom. Proglašavati drugoga nevjernikom. Zato to je struktura koja također je nikla iz tog pokreta, ali koja ima tu odliku. I svako ko se ne slaže sa njom, ona ga smatra kafirom i nevjernikom. To je veoma opasna pojava, to je najisključivija kategorija koja se u posljednjih 30 godina pojavila na sceni muslimanskog djelovanja i islamskog djelovanja i koja je bila uzrokom većine ovih i lokalnih i regionalnih, pa čak i globalnih, dakle, destrukcija, uključujući i brojne oružane sukobe i terorističke akte. Dakle, odatle oni predstavljaju neku vrstu inkubacija nasilja i to po najprije prema muslimanima. I ratove, i bitke, i sukobe, i proljevanja krvi, i terorističke napade i tako dalje, najčešće ili najvećim dijelom, dakle, regrutirali i usmjeravali prema samim muslimanima. Dakle, to je frakcija koja se iskristalisala, izdiferencirala se od ostalih i ona je postala veoma poznata i ona je zaista, mislim, ne može se čak tretirati ni okvirima vjere, jer poznat je hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem u kome se kaže da onaj ko nazove vjernika nevjernikom, jedan od njih je nevjernik. Dakle, to je dovoljan osnov, uključujući i svu destrukciju, posebno proljevanje krvi koje oni olako halaljuju, olako legalizuju i koriste, je nešto što predstavlja veliki problem. Dakle, i nešto što i diskvalificira iz zajednice ehli sunneta vel džemaata. Dakle, iz zajednice puta Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, iz zajednice džemata, opće zajednice muslimanske koja slijedi taj put. I u idejnom i u metodološkom smislu. Druga grupa ili drugi dio strukture neoselefija jeste onaj koga bi možda mogli da nazovemo i umjerenim. Dakle, onaj koji se distancira od tekfirske ideologije, od ideologije isključivosti prema svima onim koji se ne slažu sa njihovim mišljenjem i oni su, dakle, kategorija sa kojom bi po meni i islamska zajednica kao institucija i većina muslimana trebalo da se postave bratski i pozitivno. Da se postave na način da vide da ono sa čime se slažu ili što je izrazito dobro u njihovom djelovanju i zastupanju, da se podrži, a ono sa čime se ne slažu, da se o tome vodi dijalog. Ponajprije fiksko ili islamsko-akademski dijalog između učenih u jednoj ili drugoj strukturi. To je moj pristup. Čak sam ovaj pristup forsirao i u programu kada sam bio kandidat na izborima za Rej Sulemu i to smatram od strateški značajnih tačaka za budućnost islama i muslimana na ovome prostoru. Sada posmatramo, pokušat ću da skratim, njihovo učenje i djelovanje. To što je izrazito pozitivno i jasno pozitivno, a šta je to što, da ne kažem negativno, ali jeste sporno, a možda i negativno. Dakle, ono što jeste pozitivno, da se iz tog krila umjerenog neoselefizma razvio solidan tip energije u pogledu misionarskog djelovanja, pogotovo u smislu tog klasičnog educiranja islamom, u pogledu educiranja Kur'anom časnim, u pogledu educiranja hadisom i sunnetom poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a posebno hadisom. Dakle, to je definitivno, ova grupa je zaslužna za vraćanje poimanja ili važnosti poimanja klasičnog učenja o islamu. Dakle, to je definitivno nešto što je pozitivno i što je bilo zakržljalo, pa u mnogo čemu i nestalo
tokom dakle svih pojava destrukcije, odnosno dekadence islama i muslimana na našem prostoru u 20. stoljeću. I to je iz tih razloga ja često pohvalim takva djelovanja. Bilo se odnose na predavanja, bilo se odnose na razne kurseve izučavanja islama i tako dalje. Međutim, šta je to što ne bismo mogli pohvaliti? Ono što jeste nedostatak u percepciji islama, ove strukture ili ovih kategorija i ovih grupacija jeste određena površnost u poimanju islama, a posebno u poimanju sunneta poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Tako da ćemo tu naći jako puno energije koja se troši na stvarima koje imaju čisto formalni karakter. Od toga koliko treba da bude brada, koliko treba da budu široke pantalone, koliko treba dakle, kratke budu pantalone ili duge da budu pantalone, pa do samih detalja unutar dakle, samoga strukture namaza, pa da li se podižu ruke i kada unutar namaza, gdje se najčešće zastupaju hambelijski stavovi iz hambelijske pravne škole, ali se izbjegava to reći, već se to govori da je to sigurno sunet, a da ostalo je ili sporno ili nije sunet i tako dalje. Opet ne generalizujem, znači nisu ni kod ove grupacije jednako kruti stavovi ni po ovim pitanjima i primijetio sam od tih šejhova koji zastupaju neoselefijska mišljenja da što su učeniji, da su fleksibilniji. Dakle, što više znanja imaju, više su fleksibilni. Kad manje znanja imaju, onda su krući, što jeste inače priroda ponašanja učenih i manje učenih ili pogotovo izuzetno učenih. U okviru te površnosti možda ključni nedostatak u percepciji samog sunneta poslanika sallallahu alejhi ve sellem jeste razumijevanje sunneta upravo kao forme, bilo u obredoslovnom ili nekim drugim segmentima djelovanja odnosno života, gdje se primjećuje nedostatak u shvatanju sunneta kao puta, metodološko-metodičkog puta koji ima svoju razinu duhovnu, ibadetsku, misaonu, odgojnu, kulturnu, naučnu, dakle edukacijsku, uključujući na kraju i kulturu mišljenja i kulturu učenja i kulturu zabave i kulturu objedovanja i kulturu oblačenja i tako dalje. Sve je to sunet. Mislim da tu postoji određeni nedostatak na kome se onda dešava naslaga u razumijevanjima određenih aspekata vjere. Svakako da bismo mogli, ukoliko imali vremena više, tražiti uzroke zašto je to tako. Jedan od razloga dakle, takvog shvatanja jeste i činjenica da se većina neoselefijskih protagonista ili misionara školuje na arapskom poluotoku gdje jeste bio najuticajniji neoselefijski pokret koji je oživljen i osnovan od šejha Muhameda ibn Abdul Vehaba i potome se po Muhamedu ibn Abdul Vehabu se pominje taj vehabijski pokret koji je na našem prostoru dobio i negativnu konotaciju, pa se koristi u negativnom etiketiranju kako je i pitalac pomenuo u samome pitanju. Međutim, nije problem što to dolazi pod uticajem jednog pokreta, već je problem što je uticaj tog pokreta i taj pokret formulisan dijelom iz načina površnog razumijevanja sunneta, a dijelom ipak iz određenih običajnih dimenzija i kategorija, sociopsihološki, koje su svojstvene arapskom poluotoku ili Arabiji ili danas Saudijskoj Arabiji. Dakle, to je blagi nedostatak gdje su određeni protagonisti donijeli mnoge adete i običaje koji nisu izričiti dio vjere i nastojali ga ovdje predstaviti kao dio vjere. U okviru tog nedostatka mi zapravo imamo i najočitiji primjer
nedostatka neoselefijske percepcije cjelokupne vjere, a to je aspekt društvenog organiziranja ili ono što je kod nas poznato kao politika. I zato ćete vidjeti da mnogi od šejhova ili daija ili vaiza, predavača, misionara ovog pokreta su apolitični. Neki od njih čak zabranjuju politiku, neki od njih čak smatraju da je haram glasati na izborima. Čime, kakvim fetvama, diskvalificiraju muslimane iz šanse da budu kreatori svoje društvene zbilje, prepuštajući prostor drugima da budu kreatori te zbilje, a oni od subjekata postaju objekat. I najčešće dovode muslimane da budu kao objekti vrlo često žrtva, jer njima onda politički odlučuju i vladaju oni koji ili su vjerske neznalice, ili su etički veoma problematični, ili su mrzitelji vjere i muslimana. Dakle, time čineći svojim fetvama i svojim djelovanjem protiv političkog pozicioniranja vjernika kroz aktivno biračko pravo i kroz pasivno biračko pravo, to jeste pravo da biraju i pravo da budu birani, zapravo time dovode muslimane u veoma nepovoljan položaj. Ono što me raduje jeste da sve više ovih koje ja nazivam učenih šejhova neoselefizma imamo ipak stavove koji su bazirani na znanju i razumijevanju naše zbilje, a isto tako i samom učenju islama, koji preporučuju i svojim pristalicama da sudjeluju na izborima i glasaju za najbolje koji su u ponudi. Dakle, to je jedan veliki napredak i zato kažem nisu isti, citirajući kuranski ajet, hel jeste villedine ja'lemune velledine la ja'lemune. Da li su isti, a to znači nisu isti. Oni koji, zar mislite da su isti? Oni koji znaju i oni koji ne znaju. Oni protagonisti, šejhovi, koji zabranjuju muslimanima da učestvuju na izborima, uz tvrdnju da je demokratija kufr, da je demokratija neislamski poredak. Zapravo, s jedne strane pokazuju ogromno neznanje, a druge strane pokazuju raskorak sa onim što je sunet poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Dakle, isključivanje političkog prava za muslimane i aktivnog i pasivnog je direktno u sukobu sa sunetom poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Jer je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem bio krovno i ključno posljednji Božji poslanik, ali isto tako bio vođa, državnik, diplomata, političar. Muhammed alejhi selam je bio političar. On je formulisao medinsku državu. Da li onaj ko je formulisao, uspostavio, osnovao, osmislio po Božjim uputama najpravedniju državu koja ostaje uzorom i modelom od tada do sudnjega dana, koji je još u 7. stoljeću postavio najviše standarde slobode, ljudskog dostojanstva, ljudskih prava, pojedinačnih, porodičnih, kolektivnih, za muslimansku većinu, ali jednako, dakle, bez diskriminacije i nepravde i za jevrejsku manjinu i kršćansku manjinu, a time postavio, dakle, princip koncepta i prema većini i prema manjini. Dakle, ako muslimanima u teološkoj tumačenju izuzmete društveni angažman kroz aktivno i pasivno političko pravo, vi ste otkinuli jedan dio vjere i to se zove ili kristanizacija, to sam prošli put pomenuo usputno, ili hrišćanizacija, ili hinduizacija, ili ne znam šta već, islama. I to više nije islam. Zapamtite, to više nije islam. Zato, gospodo šejhovi neoselefijske orijentacije, pogotovo vi učeni i dobri i pozitivni,
nastojite nadoknaditi to što na univerzitetima Arabije ili nekim drugim, gdje je politika bila tabu tema, niste se obrazovali. Nemojte to shvatiti kao nedostatak vjere, već kao dio koga niste vi izučavali na univerzitetima iz određenih političkih razloga tih prostora. Nadoknadite to svojim znanjem, umnošću, učenjem, svojim potencijalom iđtihada koga imate po talentu i po znanju kome iskreno težite. Ukoliko ste u tome iskreni, Svevišnji će vam dati znanje, nur, svjetlo znanja, pa ćete shvatiti i proširiti svoje znanje i predstavljati vjeru u njenoj cijelini. U protivnom će vaše djelovanje samo značiti proizvodnju frakcija, nekih novih muslimana koji žele da budu po modelu muslimana 7. vijeka, koji neće uhvatiti korak sa izazovima vjere, etike, kulture, civilizacije, privrede, politike, prava, dakle i svega onoga što je od vitalnog značaja za njihov opstanak i u biološkom, i u vjerskom, i u kulturološkom smislu. Zato je vaša vjerska obaveza da cijeli islam predstavite. Parčad islama nisu islam. 90% islama nije islam. Islam je samo 100%. Barem u teoriji i tumačenju. A u praksi neka svako uzme sebi koliko može, jer će svako u svome mezaru polagati račune. Ali mi koji govorimo o islamu, nemamo ga pravo prekrajati zbog svog pristupa, partikularnog shvatanja, različitih sociopsiholoških uticaja tokom našeg formiranja kroz djetinjstvo, kroz studiranje, kroz prihvatanje određenih mezhebskih ili idejno-metodičkih ili ideološko-metodičkih, dakle, shvatanja. Dakle, znam da sam evo potrošio na jedno jedino pitanje 23 minute, ali ne žalim jer ove vrste pitanja ima jako puno, pa se nadam da će mnogi odustati od svojih pitanja kada čuju ovako cjelovit odgovor, a smatram ga veoma važnim u cijelini i znam da zbog ovakvog odnosa, što se nisam odlučio na isključiv stav, možda oni koji su me simpatizirali iz neoselefijskih krugova će reći da nisam baš im bio po volji, da ih nisam baš podržao kako su možda očekivali, a pogotovo ovi koji su protiv njih će još dodatno da me optuže da sam veoma blag prema neoselefijama, pa čak da ih i podržavam, a da pogotovo najveći argument im je dužina moje brade. Naravno, onaj ko bude htio objektivno da sluša moje odgovore, shvatit će moju težnju i moje stavove. Gde mi je dokaz kao sredstvo kretanja prema istini, ključni, ideal mi je i energija Božje zadovoljstvo da tu istinu i sebi i vama približim u ljudskim granicama mogućoj mjeri. I to je ono što smatram veoma važnim. Ali je izuzetno važno, pored težnje prema istini, da isto tako sa svojim stavovima, fetvama, odgovorima, da ne izazivamo antagonizam među muslimanima. Dakle, potrebno je da budemo u istome safu, da smo okrenuti prema istoj kibli i da imamo kapaciteta podnijeti određene periferne razlike i da ni na koji način ne dopustimo nečemu što cijepa naše safove. Jeste li vidjeli koliko nam fali saf? Evo, mi smo već, mjesec i po dana bez safa u džamiji. Jeste li vidjeli, osjećamo se kao da nam je nešto otkinuto od tijela, od srca, od bića, koliko nam nedostaje džamija, koliko nam nedostaje saf, da ti stane sa lijeve i desne strane neko koga ti ne biraš, neko kog se slaže ili ne slaže sa tobom. Smisao te kible i tog stava, tog safa jeste zapravo to jedinstvo koje treba da gradimo, a ono se gradi na ključnim idejama, ciljevima, postulatima islama, ali operativno na pozitivnom odnosu i građenju pozitivnih odnosa. Lako je graditi dobre odnose sa onima koji se s vama slažu. I to nije izazov i tu nemamo neku veliku obavezu. Ali je prava umjetnost, prava snaga, prava vjera, pravo znanje i prava sposobnost i najveće dobro djelo graditi dobre odnose sa onima koji
drugačije misle, pod uslovom da i ne izlaze iz etičko-vjerskog okvira principa. Sve što je u okviru principa, hajmo afirmirati jedinstvo safa i oko tih razlika hajmo voditi akademsku raspravu. Bez žuči, bez prenošenja na masu, bez dakle izazivanja razdora i nereda, bez etiketiranja, bez omalovažavanja. Vjerujte, sa takvim pristupom možemo ogromnu energiju koja nam se sada paralelno kreće, odnosno teče nam različitim potocima, ujediniti u veliku rijeku, a iz toga zasigurno proizvesti ogromnu energiju kakvu inače proizvode velike rijeke velikom snagom.